abwate chi account igesonge nga one ID number 92 igumo ntoyo omuna boranyo gakoli mishahara y'abantu 100 na gento ebikone ebinene nakirinde na amwire na inchi na atene na teringa Kisii Gusii yaite ebengiya Asinkwane ya yarati ni garigeti komesia Gusii si okoboki ochi factory ngati yemirobiri yaye nama tuko 48 koru ngapisha kubigaba nganchire monge mitinye 3 ebintu sina maruwa bali abalebi bali mwanyi tamaru alima tani hiyo dawa iko ni nani alipewa hiyo metarani. Wale ndugu zangu nimesema wasikamatwe kwa sababu ijalipwa. Ukienda hospitalini hapa mambo ni maovu sana, lakini mimi kama Simbarati kwa mkono wa Mungu nekiabuna abonchore n'abagwatani abe sector boda boda banyane ko nagochakia benne nyakoy omuga